Pojeo, Miljo. Pojeo orah. Pa pogledaj. No tamo mu otišao pod krevet. Ma nije bre pojeo ga. Gdje može pojedi veliki tvrdora? Pod krevet mu je otišao. A već možemo da kažemo da znamo ko su kandidati za najviše državne funkcije. Ali znate li kako izgleda čovjek koji će da odluči ko će da vlada Srbiju? Nama ko to. Kako je onda prostatok srpskog birača? Stavila je... Da pokušam ja. Roki! Pusti me.